U velikim gradovima poput San Francisca ili New Yorka u SAD-u uistinu nije teško primijetiti ogroman broj internacionalnih studenata, bez obzira na koju ste vizu došli u SAD, odnosno studirate vi ili ne. No ako studirate, ono što ćete prvo primijetiti, odnosno prva velika razlika između njihovih i naših studija, je način studiranja. Dok se kod nas sve puno više svodi na teoriju i na učenje iz knjiga, kod njih su studiji znatno više orijentirani na neku praksu i sve se puno više svodi na neke projekte u sklopu ispita. Naravno, svaki sistem ima svojih loših i dobrih strana, no to je prva ogromna razlika između naših i njihovih studija. U mom slučaju je to bilo još više naglašeno, obzirom da sam ja studirala video režiju i montažu, pa su moje inače vesele prijateljice često pretvarane u tužne i uplakane glumice, čisto da bi pomogle na nekim mojim projektima i jednostavno svaki slobodan trenutak je korišten za neki projekt u sklopu faksa kako bi ispiti i ocjene na kraju bili što bolji. Ti snimaš ili slikaš? Snimam. Ono što će vam ipak nedostajati ako ćete živjeti u Kaliforniji, to su recimo naši noćni klubovi koji se ne zatvaraju u 1 ili u 2 jutro kao njihovi. No s druge strane pronaći ćete neke druge načine zabave koji možda nisu tako tipični kod nas, pa na trenutak možete pomisliti da ste i nekoj sasvim drugoj zemlji, a ne u SAD-u. Kao i po pitanju studija, sve ima svojih i dobrih i loših strana.